ekipe ya Algeria yatangaje ko igomba gukina na ekipe y'igihugu y'u Rwanda umukino wa gishuti uzabera kuri stade yitwa Shahid Mohamed Hamlou Stadium ihereye mu gace ka Constantine muri iki gihugu cya Algeria. Ni ibintu byiza cyane dive ko ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kugeza kuri uyu munota yatangiye gutegura imikino ya gishuti, ariko ikaba ari imikino twakita ko ikomeye, ari ama ekipe mushobora guhuruka ufite challenge nini cyane. Cyane rwose ikipe y'igihugu y'u Rwanda abantu benshi turabizi mu minsi ishize ntago navuga ko itari hagaze neza. Kuba yatangira gutegura imikino n'amakipe akomeye ya gicuti ni ibintu bizakomeza urwego rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Kuko kuba ikipe y'igihugu y'u Rwanda yajya gukina na Algeria ni ibintu navuga ko bihambaye, kuko hari n'amakuru avugwa ko bishoboka ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda ishobora gukina ni Katari hafi aho ngaho. Kuko urumva nyine ibyo bintu bizakomeza urwego rw'abakinnyi. Yego cyane rwose. Iyi ekipe y'igihugu ya Algeria ifite ibikombe bibiri by'igikombe cya Afurika yatwaye mu 1990 n'icyatwaye mu 2019. Kuba u Rwanda rero ngaho ibaze u Rwanda rugiye rugakina n'ikipe ya Algeria. Iyi ekipe ya Nigeria kandi Algeria imaze kwitabira ibikombe by'isi ishurenye zose. Ariko abantu rero tujye tubyumva neza, ekipe itabira igikombe cy'isi ishurenye ni ekipe ikomeye, ni ikipe ikomeye. wenda ni ikintu ushobora kuba navuga ngo Adira murusha koza akazi. Yego Rodri, ngiye kuri uyu ku bijyanye n'intego z'uyu mukino icyo ndi kubona nibyo iyi ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi n'umutoza Adira Murushi bagiye gukina. Mbere na mbere intego z'uyu mukino nekereza ko ari ukuba abakinnyi b'Abanyarwanda bamenyekana nyine, kuko nimba uhuye na Riyad Mahrez uri Ombolenga Fitina biratuma amakipe wenda ushobora kudatekerezwa n'amakipe yo kuri top level ku rwego rwo hejuru, ariko nk'ikipe ya Simba yagutekereza bitewe n'uburyo witwaye. Kandi ikindi nanone ni hahandi gutinyura abakinnyi bacu, kuko nukina na Algeria ntabwo Nigeria uzahitinya, ntabwo South Africa uzahitinya, nukina na Qatar sinekereza ko ari ibyo ba Victor Osimhen basaza nanone kugukangisha ngo akinire ikipe ikomeye. Ageza ko ari yo ntego yayo. Ikindi nyine n'ubucuruzi bw'abakinnyi, kuko urabona ko uyu mutoza Adera Murusha kiza avuze ko afite connection zo ku rwego rwo hejuru ku buryo yafasha abakinnyi bacu kuba babona amakipe. Nekereza ko nabyo ari byo bindi, nabyo arizo ntego zayo. Gusa ni ibintu byiza noneho ko twabona ekipe yacu itajya gukina imikino ya gishuti ngo ikine n'ibirwa bya Madagascar, ikine n'izi za Lesotho, ahubwo ijye gukina kuri top level. Nekereza ko ari ikintu cyo kwishimira cyane ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Cyane rwose. Adela Murushi aka kantu yakoze ngenda gashyigikiye cyane, kuko urebye nk'ikipe ya Nigeria ikintu yadutsindishije, navuga ko abakinnyi uruhare babigizemo, abakinnyi nyine basa nk'abagize ubwoba cyane bitewe n'urutonde rw'iriya kipe ya Nigeria. Ushobora kurubona nawe ukahita ugiramo ubwoba. Ariko kuba yavuze ati reka nzajye saba imikino ya gishuti n'amakipe y'ibihugu bikomeye, ibi ni ibyo kuzamurira level abakinnyi bacu. Niko bimeze cyane mu nyemerere tuve kuri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ariko no muri tukiriho umunyezamu wayo ni umunyezamu mpuzamahanga wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bamwita Olivier, ashobora kuva muri ekipe yakinagamo yitwa Kaizer Chiefs akerekeza muri championnat cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubufaransa. Ese Olivier byagenze bite kugira ngo kugeza kuri ubu ngubu dutangire kumubara nk'umukinnyi ugomba kuba yajya mu Bufaransa, bitewe no wenda mu Bufaransa rwo ari icyiciro cya kabiri ni championnat navuga ko ntabwo ari mbi. Yego ntabwo ari mbi ugeranyije n'abakinnyi bacu, ariko nanone sinekereza ko ariyo level twagombye kuba twifuzaho mu kigo. Wenda mu cyiciro cya kabiri muri mu Faransa ntabwo navuga ko imikino yabo bahangana cyane, wenda ngo tugire ama ekipe tuzimo tubanga ama ekipe akunda guhangana kunuko. Nubundi najyamo azajya mu ikipe nyine isanzwe. Gusa ni byiza kuba yabona hakina, kuko nekereza ko nakishimana no kumubona yagarutse mu Rwanda kurusha uko yajya kwicara hariya muri Kaizer Chiefs. Gusa iki ntago ari umuzamu mubi, ni umuzamu mwiza. Olivier rero nje no kuba adakina mbere nagaruka abahari bamurusha muri ya kipe. Buryo ukurikira amateka y'iriya ekipe ngo nta mukinnyi ukomeye bakigira
iyo bazanye umukinnyi bizeye ko agomba kubera igitangaza aba agomba kuba flop. Ayo ni amateka ya ekipe urabizi muri Afurika hari ibintu dukwizereramo akenshi biba bitari byiza nashaka gutindamo. Gusa ni ibi byiza kuri Ntwari Fiacre bikaba ari n'icyo kwishimira ku mutoza Adela Murusha kuba yagenda akajya mu gihugu nka South Africa akajya kuganira n'abayobozi ba ekipe. Ngo bivuga ko yagiye mu gihugu cya South Africa agiye kuganira n'abayobozi ba Kaizer Chiefs ngo barebe uburyo bazarekura uyu muzamu. Ubwo bivuze we diro we yari ayikoreye ahantu agomba kuba yajya. None aragenda aganiriza ekipe ubwo n'umukinnyi yari yamuganirije ubwo yamubwiye ko amukeneye kandi akamukenera ari gukina. Ibyo bintu yanabitangaje ubwo avugana yabishimangiye ubwo avuganaga n'ikinyamakuru cyo hari muri Afurika y'Epfo cyitwa Far Post. Nibwo ibyo bintu yaje kuba rwose abishimangira. Ubwo nekereza ko nibyo kwishimira ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ndetse n'inkuru nziza kuri uyu musore kibura kuba ubutaha atazaba ari bench. Niko bimeze cyane kuri uwo musore wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Diver hari hano rufite gato kuba Ntwari Fiacre. Ubundi reka mubwire kwicara benshi ni ibintu bibabaza cyane umukinnyi uwo ari we wese, niyo waba uri umuswa birakubabaza. Kuba rero navuga ngo yagiye mu Bufaransa nayo ni navuga ko ari intambwe nziza, ni intambwe nziza yo kuba yateye kuba yava mu ikipe yicaragaho benshi akaba agiye gushaka ahandi akinira, kuko erega ni ibintu bishoboka cyane kuba wakina mu cyiciro cya kabiri ukigaragaza neza, ikipe yo mu cyiciro cya mbere ikaba yagufata. Kuko n'ubundi azajya ahora nari amakipe akomeye muri Coupe de France. Usanga huye na Paris Saint-Germain n'ibikunda. Ubwo ikindi twakibaza, ese najyayoho azakina, ese azagumayo? Ibyo nibyo byo kwibaza aho kugenda. Ubundi navuga ngo bikunze amahirwe masa ku musore wacu, tumwifuriza ibyiza cyane. Niko bimeze cyane kuri Ntwari Fiacre umusore w'ekipe nationale Amavubi. Tuvuye aho ngaho kandi ekipe ya Bugesera Football Club ni ekipe yahariye mu karere rwose, na karere ka Bugesera ni mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera. Iyi ekipe rero yamaze kuba itandukana n'uwitwa Haringingo François Christian wari umutoza wayo ndetse na Nduwimana Pablo wari umwungiriza we. Aba bombi basezeye ku mirimo yabo muri iyi ekipe. Kuri uyu wa kabiri kuri tariki ya 22 Mata 2025 nibwo ekipe ya Bugesera Football Club yanyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zayo itangaza ko yatandukanye n'abatoza bayo. Aba bagabo bombi batanze ubwegure bwabo nyuma y'uko iyi ekipe ikinnye umukino w'umunsi wa 24 wa Shampiyona y'u Rwanda igatsindirwa iwayo na ekipe ya Rutsiro Football Club ibitego 4-0. Ni 4-2 ubwo 4-2. Yego, igutsindwa uyu mukino byatumye ekipe ya Bugesera Football Club ijya ku mwanya wa 15 wa Rwanda Premier League n'amanota 28, ituma irushaho kugana mu manga kuko irusha ekipe ya Vision Football Club ya nyuma amanota gusa. Na amanota yava misana n'umunota n'ubusa umukino umwe nizarushaga z'amanota 10 nizarushaga cyova amanota 10. Bimeze ekipe ya Bugesera benga tuyireke igende dukora iki? Nekereza ko hari ingingo Francis Christian yatanze ikipe ya Bugesera yadasezera. N'ubundi nekereza ko iyi ekipe yari bwamusezerere. Sinekereza ko iyi ekipe yari bwemere ko agumamo kuko mu mikino iniheruka yari amaze yose yarayitsinzwe. Noneho iyi kipe ibintu mbona ko byabaye n'intandaro kuri match ya Rutsiro yabanje ibitego 2 mu rugo birangira bayiteye ibitego 4. Ni ikipe noneho wenda nibisanzwe rekoro yaho mu match zo mu rugo ntago ari nziza, ariko noneho ubuho byari bikabije. Yego, Bugesera ubushize yagarukiye ku mwamba ko iyo ikipe twe direct ishobora kwitsinda twagombye kuba twaravuze ibindi bitari ibingibi. Rero nekereza ko kuri iyi ekipe yakoze akantu keza, ariko Bugesera bwana Dinyo nabo muyoborana muri Bugesera murebe ikintu mukora, mureke kubabaza abantu Bugesera. Man, birashoboka ko twakisanga mu ntara y'Iburasirazuba nta kipe dufite mu cyiciro cya mbere. Birashoboka. Bugesera ni mwebwe mwaduhagarariye neza, muragenda mutindayo. Rero nta mpamvu yo kudukoza isoni.
ubwo mugira icyo mukora ariko nekereza ko biragoye kuri iyi ekipe, biragoye pe kuri ekipe ya Bugesera iraho umwanzi yifuza kuko sinekereza ko kugarura ikipe nka Kiyovu Sport muri relegation zone bikunda, sinekereza ko Marine izazamo, sinekereza ko Musanze nayo kuyizanamo bigoye, sinekereza ikipe ya Etincelle, sinekereza Gasogi n'ubundi still ikipe ya Bugesera niwo mukandida mwiza wo kumanuka kuko iyo muri football iyo ukoze ikosa uba ugomba gukosorwa. Rero amakosa bari gukora niyo ari gutuma nyine bari ahangaha, bituma bisanze umutoza bacitse. Ako nekereza ko ubwo bo bakagombye kuba baramucitse, reka nkoreshe iryo jambo, ntari bakagombye kuba baramusezereye ntarinde ageraho abasezera kuko man imikino ine barushaga ikipe ya Kiyovu amanota arenga 10. Ubu dore ikipe yakuyemo nayo ubwo mira barusha amanota 3 yose mufitanye umukino. Biragoye ko muzayitsinda wenda ngo muyigaruye muri relegation zone, biragoye nimba mufitemo muhazi ko nayo muzayitsinda kuko twarababonye ni muri beza mu rugo. Ubundi aya makipe mato ikintu kituma kiyabanira nuko nimba adashoboye gukora match zo hanze neza, yego mu rugo akora match zabo neza. Ugatereka ati nimba mu manota ati nimba wenda reka dufate imikino 45 yo mu rugo, reka basi dushakemo amanota 25 nituzabura handi dukura nk'amanota 6 hanze, amanota 31 muri shampiyona Rwanda ntago manuka. Biragoye ko wamanuka. Rero nimba barananiwe ibyo kubikora man, amanota 28 bafite amenshi bayakuye mu mikino yo hanze, ntago ari imikino yo mu rugo. Rero ubwo urumva bananiwe gukipinga ikipe yabo ngo igume mu mwuka mwiza. Aho bayise umwaka ushize yari ndabona ariho n'ubundi bari kuyijyana. Bugesera yo irimo ibibazo ifite si umutoza hanini, ahubwo nayo ubwaye mu buyobozi ifitemo ibibazo. Nge naho nasoreza ku ikipe ya Bugesera. Nta kintu ufite dive kuri ekipe ya Bugesera, turayireka imanuke cyangwa bazikosora? Reka mbwire Rodrigue, hari ahantu bajya bavuga ati ibintu byageze iwa Ndabaga. Muri ekipe ya Bugesera ibintu byageze iwa Ndabaga, nakugana garukiro rihari ku ikipe ya Bugesera kuvuga ngo izava muri relegation zone biragoye. Nimba se match ziwanyu uri murazitwaramo nabi mu rugo ugakina nabi, away naho nugutsinda pari hazard gusa urambwa ngo wazamuka, biragoye mu ikipe ya Bugesera. Noneho ugakubitaniraho nuko umutoza bataye nta cyizere. Nanone nubona umutoza yeguye ujye ushyiraho akabazo uko umutoza ntago biragoye ko yakemera guhara akazi ke kubera umusaruro muke. Abenshi bagomba gutegereza bakamwirukana, ariko nyine nimba yeguye hari ibiba byaganiriwemo imbere, staff iganira n'abayobozi, usanga ikibazo hanini nyishyira ku ruhande rwa ekipe, ngo ndavuga abayobozi ba ekipe kurenza kubishyira ku batoza. Bugesera urabizi amaze iminsi nabwo bavuga inzara ibiki, ibi bintu bigomba guhagarara amakipe yacu, bigomba guhagarara pe. No kureba uko ibintu bimeze. Naho reka dukubitire ku basifuzi babiri b'Abanyarwanda, Uwikunda Samuel ndetse n'uwitwa Mukasanga Salima, bazasifura umukino wo kwishyura uwa kimwe cya kane muri CAF Champions League uzahuza Arahura ndetse na ekipe ya Mamelodi Sundowns. Uyu mukino kuri uyu wa gatanu w'icyumweru saa 12 z'umugwa nibwo Arahura yo mu Misiri izaba yakiriye Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo kuri 30 z'ukwa gatandatu stadium. Ese ni ibintu byiza ko Abanyarwanda babiri Uwikunda Samuel na Mukasanga Salima rwose bagiriwe icyizere bakazaba bazasifura uyu mukino wa CAF Champions League. Ni muri kimwe cya kane, abantu babyumve neza, ni umukino ukomeye hano ku mugabane wa Afurika, buri muntu wese arawutegereje. Ubwo rero abantu rero tubifurize kuzasifura neza pe. Yego gusa nano bashidikanyaho nano muri shampiyona yacu, reka tuvuge ko urwego rero kari wenda Uwikunda Samuel ni umusifuzi mwiza, ntawe ubishidikanyaho. Kuri Salima abantu baramwibuka amaze igihe kinini nyine ari kuri top level, yaba mu gikombe cy'isi cy'abagabo, mu gikombe cy'isi cy'abagore naho yarasifuye. Nekereza ko icyo twavuga ngo
nibagende bakomeze baduhagarare neza ubwo n'abandi bakagombye kubigiraho cyane rwose. Aba basifuzi babiri bacu ni abasifuzi beza pe, kuko ndagira mbibutse ko Salima azaba ari kuri vare, azaba ari kuri vare. Samuel mu kibuga hagati, Samuel umusifuzi wa kane, azaba ari umusifuzi wa kane. Samuel wiko azaba ari umusifuzi wa kane, azaba ari umusifuzi wa kane. Gusa kuba bagira icyizere ni byiza. Gusifura iyi match ku mugabane wa Afrika niyo match ikomeye ihari, ni ibintu cyane. kuko noze Esperance se yavuyemo ubundi match bikomeye, ubundi bare Esperance na National Arahura, ariko nyine kuri ubu ngubu yindi kipe zirimo zikomeye National Arahura na Mamelodi Sundowns. Cyane ko dore n'umukino ushize bawukiniye muri Afrika y'Epfo baranganyije ubusa ku busa. Reka twitege ko aba basifuzi bacu bazabikora neza cyane kandi ni nta makemwa. Niko ibintu bimeze cyane, reka twizere ko abasifuzi bacu bashobora kuzagira gutya bakabikora bakazanahabwa n'ikindi cyizere bitewe n'ibyo abagaragarije kuri uyu mukino bazaba bagiye kuba bagaragaraho. Iyo yari inkuru ku mugabane wa Afurika, n'indi nkuru ku mugabane wa Afurika mufite kugira tujya ku mugabane w'Uburayi. Yego, warabibonye ko hari muri shampiyona y'u Burundi SG wa federasiyo ko ari mu maboko ataraye. Ubwo nyine ni ukuvuga ko afunzwe akekwaho ngo kuba, ubwo ntago nzi ikinyarwanda nabishyiramo, kuba reka nkoresheje kuba yabakorana n'umutwe wa M23. Ibyo ngibyo rero bikaba bishobora gutuma federasiyo y'u Burundi ibaningwa n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi.